Mthana lokhu uthi khona yini edunga amantungu khona ngake sihlaleni lapha sizanixolela ngoba ukudunga amantungu lapha sonke siyakwazi sibulawa yikudlala umacatshelana sekusilimazile basiqeda singamantungu ukuzenza abantwana abadlala umacatshelana kuthiwa ndinga umuntu engene ngaphansi kwesitulo yikho kusehlukanisayo ukudlala umacatshelana abantu abadala. Mina ngimncane kakhulu ngibona abantu abadala la kodwa abadala laba bagcina ukudlala umacatshelana kakhulu omubi futhi owenza singayindawo uthi nxa ekhuluma omunye ukhumalo lapha ngoba ngicabanga ukuthi vele sonke singokhumalo uthi yena kuleqoqo abesephinda thinta ikhima liyakwazi lonke lilapho ukuthi amantungwa aqala ukwehlukana sekuqala ukuthintwa udaba lobukhosi lingenzanga ngathi alikwazi nabadala bakukhumalo isithwalisa nzima singabantu abenu lifuna sibe sikhuluma kubi kube ngana silihloniphe kodwa yini lina badala bethu bazali bethu ngibona obaba mina baze bafa waze wafa uGideon kaJobe umsindo wezinkomo waze wafa ezwana nabafowabo besazisana. For example umuntu ongufakazi walokho khona phakathi kwethu khona namhlanje ubaba mkhulu uLeo Zululandaba Khumalo. Mina ngimazi ngimncane umkhulu ubaba mkhulu lo ngiyamhlonipha kakhulu ngiyaxolisa nje ngoba nxa sengikhushukele ngoshukela ngicina sengimkhohliwe ukuthi ngubaba mkhulu kodwa ngiyamthanda okumangalisayo sesehlukaniswa yibukhosi bantu abadala ngiyaxolisa ngiyava lifuna isikhulume nabo ngulo macatshelane elimdlalayo asikukhulumeni sikuqondise angizukukuhlaba ngesihloko kodwa ngizothi kuthintwe uKimri kwathintwa iqoqo even i-constitution yethu ku-clause number 7 ayicaci ngokuthi Kimri mingaphi kweqoqo la idlala umacatshelana ngoba idraftwe ngabantu bakamacatshelana. I-Kimri is the only structure that I have ever known amongst the Amantungwa that has got a constitution. It is therefore guided by its constitution. Eyavunywa ngamantungu hathi siyavuma. Kodwa namuhla akusacaci ku-clause 7 ukuthi abadala bahlezi ngaphi, iKimri ihlezi ngaphi. Ake sizameni bantu abadala ukuthi khonokho kusehlukanisele inhloko nesikhandi imbambo lomgogodla. Siyanicela asizondi mina ngesingami ngoba ngakubona seninesikhathi ngiphakathi kwento zamantunga ngiyaxolisa nje isikhathi bengifisa ukuthi ngabe kungaba ama-5 minutes kodwa nje kusuke kwelini into yasehlukanisayo abantu abadala liyasazi lithe selibonile ukuthi sehlukaniswa yibukhosi abanye baya kulolu hlangothi abanye baya kulolu hlangothi yisiyaluyana laselifoma iKimri King Mzilikazi kaMashobane Royal Institute ukuthi ayike isihlanganise kwabalenkosi labangenankosi lasifoma lesi structure. Mina bengicela ukuthi structure lesi singabi lizaba lokucatsha kwesinye structure as if istructure lesiyana si-independent while istructure lesiyana sise-under control from the other structure. Angibengicela nje sikucacise lapho liyakwazi badala ukuthi kusehlukanisile indaba yenkosi le isehlukanisile liyangazi nomuntu akaGideon ukuthi ngalithela uthanda nkosi I've been clear ngalokho asilungiseni khonapho abadala njengabazali bethu nawo namhlanje bakumidati kusibizile sathi gwaqa kanti behlulwa yini ukukwenza bona khonokho abadala basibize sihlale phansi lolu daba lolu lucutshungulwe kahle ungaphakamanga imimoya kuboniswana ngesihle ukuthi hayi bantwabethu asambeni lapha la ingenelise ngoba ukuba mdala phela ukuthi sefune kusitshela ukuthi senzeni
sibadala masingaka lathi ngusamakhula neke uzotshayela umthetho emzini wami. Asibonisaneni, omdala abonisa omncane ngendlela enhlonipho, omncane abonisa omdala ngendlela enhlonipho. Sizakuya phambili. Ngicela ukubonga laba bantu asiphansi kodwa bayazana bona abathenge indlu ize izodlala. Mina ngumuntu othanda imbumba, ngikhuluma nje imbumba, abantu babumbekile. On the 25th of last year, May,